Deni wasuki muthenya wa omombi tenda uratua family imwe ila yetete mathina muthenya wa omombi ambi jamasi ningwenda uterio wako kiwiyoni ki nasuki ukite ibindani yila kwithiwe kwina ngusanisyo muno misini ripoti ya mitukini ya mama unatemangiwe ni mume wake egala na imuno ethia kila bandu bonze uthiusu wake yani mpaka malipoti mandagitari meonania ona idho yemwe yake ziko na yingi no suni mundu unaona onesa ni mundu naina medho make elinesa ni mundu ukwikala maisha masio kawaida na mumewe alikuwa ni itomo na mbini wa kilingisi kukosana atamanga muka wake Mwigizi ni nena yulondo withi tuko katika misi ukethia mundu no kumia mundu no gwata mathina lakini ukililioba wikulia ngesa kwika ata muthenya wa umumi ulotu tumutethie andikita kasia mendi tumanyikala onesandi ni wa mitwaano we na mume wake lakini babigite pandukethia no kuona mume amulekeleletie na ukethia ndagwarasia owake wangelakanya ukethia ondu wendie kwa tano ingembaka wiyo esa kuitikindo lani mbali ukethia mume labda gezo musungio wiyo kanona saa ilo keso bika saa inyano ketha noma gesa kuwa ate kwenda ujali yelo ondo matinda kana siana nisiete inaya ayu akulite mutuo usunu tonya kwithia we wona nyo wakana no kwitha ena kondo kongi withita aithi kana family ngi withita aisubia nundu esema ne kala onesano na goasi no nesano na bikate ne communication na isawa lakini babi kabando yuwethia ndakweje owo ethani simona akona ndakesa umyosa ethani mundu maliwa mwandikia mwetu enda kuwe kinana kinanga tumambesa kesa utuma masama ndiye ana mabindange na eso bikamuti emuselena emumile saita no sio tuko ogera bono boma kawila akulete nibatona kana ukeria mume wako akweche ndongi nomu kwa kusisia ningona akili yake iteba latui ndega tu masini ngwenda utele wenyuni manye undono na kwika ani kwisila ba mitamboni ya Athiani FM na jambo kule kwa aume alamu mbilikisi patona utigika ata ukelia unai musioni waliuka kwa gani kule ni wida be undu mwida mwika wanoka ima weta ukase niketwa na wa mundu muima anamina ukosewa niki utaweta andu makekala nyamena mugo haiti ona mukuniasi mundosa ona mwandikia message yulo waliu weza kuivya no yila ukabika musi I know boma kesa ko wila ona edani saita no sia utuko na bena sana siba aita ne sauya na kasia ona kumukwate ya ondo ne vya umalala da sa mwanzo na mukole watindana na siana ya sa ondo ibo yingi na onevya wa webo na kulite ni tunakwida yi sign ya kana mutumia no kwivya ambeta kona kondo kongi kana aindeta kondo kongi na nisi ni mondo media wa misini mingi ona tiba beboka kuiginoe wani mundu waku anaina batana kukwili ate ushughulika ona maundu maleu unaanatia amushughulikia madamu aitekitino ni cha Athiani bata wako nina uwete no kwitha na atiwa no kethia enda umbone yuna meko nikananga umala nithi nangikulia kila kitu anatuma mundu ume haina musiwake bandu bana siana na kibeti abika bandu ketha ndeu majali ni chao no nakeda no ukosewa kila kitu onotuma ukile ni chao no kethia ndotoma weta muasovu ni batuna kwendea obako kwa bika bandu mundu umeo kakaemela na aka umaloka athi na makaini umanaka na ni mumesi aka ibindani ila babiko bandu ba mubembosu wiwitengi maisosia mukewa aingi mundu itiao asiana na athi ni batonya kana akethia yithia yuya bikaba ndukethia payundongi mundu tonya kwika eka okwiwa na kuwa siana ndinazia no wane lakini ngitiro kulia stress ila mumanenga akasi akolea utia leo ko makililia ni tonya kwitha nesi changi yako ko bikia bandu ba muthembo sugela mundu sinuwe yu waniwe yu myathayo